Pretopla inđijska hala sportova je bila domaćin pred oko 200 gledalaca međunarodnoj košarkaškoj utakmici. Srpski košarkaški trećeligaš Železničar je za protivnika imao ekipu Manile iz dalekih Filipina. Na samom meču je bilo vidno da su gosti u izvanrednoj fizičkoj spremi, dobro organizovani u polju napada, ali i odbrane. Zateknutost u svim linijama je bila vidna i otuda na kraju ne čudi njihova pobeda. Sa druge strane, domaćin razumljivo je igrao na fizičku svežinu. Bio je to šarenolik sastav, praktično sastavljen za ovu priliku. Na kraju meča ipak podnošli poraz domaćina u rezultatu 104:91. Po četvrtinama je bilo 27:16, 27:16, 25:30 i 25:29. Prvak Filipina nam dolazi u goste, posle dugo godina. U Inđiji se igra međunarodna utakmica. Mi u pojačanom sastavu pripremljeni već za sledeću sezonu. Dočekujemo ekipu koja je prvak jedne zemlje, tako da trudit ćemo se da publici se predstavimo u najboljem svetu. Uprava Železničara je bila veoma upošljena tokom dosadašnjeg dela pauze. Tim za narednu sezonu se polako već nazire. Stigla su i željena pojačanja. Prvo pojačanje je bio Uroš Stević, momak koji je prošle godine igrao za Džoker iz Sombora, koji se plasirao u KLS ligu. Također doveli smo Milijana Bocku, iskusnog i proverenog igrača koji je u zadnje 2 sezone već ušao sa ekipama u viši rang takmičenja, tako da on donosi jednu novu dimenziju u našu ekipu. Pojačanje još jedno je Aleksa Rudić, koji je prošlu sezonu proveo u Americi na školovanju. Također još jedno pojačanje imamo na bekovskoj poziciji Stefan Barović, koji nam dolazi iz Slovenije, igrao je slovenačku drugu ligu, sada će igrati za nas. I vratili smo našeg centra koji je igrao za nas pre 2 godine, Nikolu Dunjića, tako da sa tom ekipom nadam se ćemo biti konkurentni za ulazak u viši rang takmičenja. Nova ekipa, ozbiljni rad kluba u svim pogledima, a prvi trening kreće za mesec dana.